Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü Cuma gününüzler mübarek gün bolsun. Berekeli gün bolsun. Bugünkü bayanımızda elhamdülillah şul Cuma günü Cuma namazı oku jönünde bayan kılabız. Bu jönünde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şunday dep gayrılgan. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lis-salati min yevmil cum'a fas'au ila zikrillahi ve zarul bay'. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. O müminler, Cuma günü Cuma namazıga azan aytılganda sizler Allah Teala'nın zikir kılууга, Cuma namazda okuuga şaşılgıla. Kanday soğda satыңар bolsa da, kanday işiңер bolsa da, kançalık zarılçılık bolsa da ele, sizler Cuma günü bardıq işleri toktotup Cuma namazga şaşılgıla. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Uşuntüp Cuma günü sizlerin birli işiңер Cuma namazı okuş bolsun. Şunday kılsaңар, bardıq iş taştap Cuma namazga kele turgan bolsaңар, uşul sizlerge jakşı. Şunu bile turgan bolgondan ki şunday kılgıla, şunday jasagıla. Sebebi bunun sowabını inşallah ahirette görösüңөр. Cuma günü başka soğda satık menen, je başka işler menen alek bolup Cuma'dan kalıp ketpegile. Anda özüңөрgө ziyan bolup kalat. Dep Allah Teala kayrılgan. Eme şul Allah Teala'nın ayatı dalil bolup atat. Bugün Cuma günü Cuma namazı okuşuluk vacip. Oşonduktan Cuma günü bizden işimiz ile şu Cuma namazı okuşuluk, Allah Teala'nın zikir kılışılık boluşu gerek. Başka dünya işlerini toktotup, jinap durup Cuma namazı okulgança. Cuma namazı okup bitkenden keyin anan başka işlerimizni ulantıra versek bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. An Aus ibn Aus qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne afsala ayyamikum yevmel cum'a fihi hulika Adem ve fihi kubize ve fihi nafha. Aus ibn Aus aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, bul kündörün içindeki en bir jakşı gün Cuma günü bolup eseptelinет. Sebebi bul Cuma günü adam atağı jaraldı. Şul Cuma günü dünyadan kaytış bolgon. Şul Cuma günü nafha bolat. Yine kıyamet günü İsrafil aleyhisselam surdu üylep, uşul Cuma günü kıyamet bolat. Şul Cuma günü bardık el kaytış bolat. Şu surdu üylegen vaqtda. Ve fihi sa'qa. Jana uşul Cuma günü bardığı kıyamet günü tirilet. Fa aksaru fihi aleyye ibn salah. Oşonduktan sizler Cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge mümkünçülüğür boluşunça köpten köp salavat aytkıla. Fe inne salatakum ma'ruzatun alayya. Sebebi sizlerden salavatыңар mağa körülüp durat. Biz kança Peygamber'e salavat aytsak şul günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bizde kudum ile misala ekranda biröydü körgönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizde şontup salavat aytıp atkanımızı körüp duratken. Qali ya Resulallah ve keyfe tu'razu salatuna aleyk. Şunda sahabalar aytıştı ya Resulallah. Misala siz dünyadan kaytış olup ketkenden keyin bu dünyada ümmetlerin sizge salavat aytsa, bu salavatlar sizge kayday körsetülünöt. Siz misala kaytış olup ketkensiz, jerin astta jok bolup ketkensiz degендей kılıştı. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sizler bilbeysiňerbi? Annallahu Teala harrama alal arzi an ta'kula asadal enbiya. Bu peygamberlerden denesini yalbayt dedi. Peygamberlerin denesi, şehitlerin denesi oşol murda kanday bolsa oşonday tirüdey bolup tura beret. Kudum ile tirüdey bolup tura beret. Bu dünyada kanday salavat aytsa oşo salavatlar mağa körsetip tura beret dedi. Oşonduktan bugün biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mümkünçülüğümüz boluşunça salavat aytışımız gerek. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem man gasala ve ihtasala ve bakkara ve abtakara ve dana fansata ve lam yaglu
Kim bugün cuma günü erterek turup alıp, tarat alıp, juunup, denesini tazalap, ertemenen erterek mümkünçülüğü boluşunça cuma namazga kelip, mümkünçülüğü boluşunça imamga jakınırak oturup, imamdın bayanını uğup, valam yalgı, başka işlerine alek bolmasın, başka kıymıl hareket kılmasın, süylövesin, oynavasın, külvesin. Şunday kıla turgan bolsa, kâne lahu minel acr bi kulli hutvetin ke ecri senetini siyamiha ve kıyamiha. Al adamdın her bir basıp gelgen kadamına Allah Teala bir yıldık taat ibadatın soğun yazat. Şu bir yılda kança oruza karmayt, kança namaz okuyt, o şunun her bir basıp gelgen kadamına Allah Teala şunday soğup tordu beret. Ana şunday bolgandan keyin biz elhamdülillah erterak kelip, kelgende de hiç kimden işimiz bolboy, sükut kılıp olturup, zikir kılıp olturup, bireylerine söyleşbey, bireyler menen oynaşbey, otursak inşallah bizim her bir basıp gelgen kadamımızga bir yıldık taat ibadatın soğup yazılatken. An Abu Hureyre radıyallahu anhu, anna Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem qala lam tatlu'i şemsu ve lam tağrub ala yevmin afsale min yevmil cum'a. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, şul cuma günü en bir günlerin afsali. Gün çıkıp atkan, gün batıp atkan günlerin en bir afsali ulusu cuma günü olup hesaplanır. Şul cuma günü yeryüzünde kança canavar var, kurt kumurska var, hayvanlar var. Bardığı cuma günü korkup duruşat deydi. Şu bugün kıyamet bolup kalarken, kanday bolatken de bardı korkup duruşat. İlla sakalayın. Birok adam menen jin oylanbaydı. Adam menen jin cuma günü olağı, beşemi günü olağı, işemi günü olağı bardığın bir deyle ötkörü veren. Başka canavar nerseler cuma günü şunday korkunuşta bolatken. Bugün kıyamet bolup kalarken, kanday bolatken avalыбыз dep şunday korkunuşta bolat. Mana misali oşondoy akılı jok hayvanlar da, kurt kumurskalar da kıyametin korkunçta bolgandan keyin bizge Allah Teala akıl bergen, es bergen, adam kılıp jaratkan, şu kıyamet gününden köbürek korkuşubuz gerek. Ve ala kulli babi min abwabil masajid melekani yaktubani nasal awwala fal awwal. Cuma günü kança dünya yüzünde meçit bolsa, her bir meçitin eşiginde iki perişte kelip turat. İki perişte kelip oturup, alğaç birinci kelgen adam yazat. İkinci kelgen adam yazat. Oşontup, kim birinci keldi, kim ikinci keldi, andan kim keldi, barın perişteler yazıp oturuşat deydi. Karazulin qarraba budanah. Hem oşol en alğaç birinci kelgen adam bir töye jetelep kelgendey, bir töye kurbanlık kılganday soğup alat deydi. Andan keyin kelgen bir uy kurbanlık kılganday soğup alat. Andan keyin kelgen koy kurbanlık kılganday soğup alat. Andan keyin kelgen bir tovuq kurbanlık kılganday soğup alat. En ahırı kelgen bir jumurtqa kurbanlık kılganday soğup alat. Faiza qa'adal imamu tuyatis suhuf. Yani imam hutbaga çıkkandan keyin perişteler de bayağı yazıp atkan kitaplarını jabıp koyup, şu imamның hutbasını uğuşat, andan keyin kelgenler soğuplar azırak bolatken da. Şu imam hutbаны başlagança soğup alamın degen adam şu vaqta kelip kalıp imamның hutbasını uğup turuş gerek eken. Oşonday soğuplarga eye bolatken elhamdülillah. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem man tavazza'a yamal cum'a ve ahsanal huzu'a thumma atal cum'ata fastama'a ve dana fansata gufira lahu ma baynehu ve beynel cum'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, cuma günü kim ertelep turup tarat alıp, taratı da öte şaşbay, to'liq tarat alıp, anan cuma namazga kelip, imamның hutbasını uğup oltursa, imamga jakınrak olturup, ün çıkpay hiç kimge süylebey oltursa, anın günösünü keçirilet. Ötken cuma menen uşul cumaga çeyin 7 gün 8 gün bolat misali, 7 gün bolat.
şu 7 gün içinde kança günölörü bolsa bardıq günölörü keçirilip keter şu cuma namazını oku menen. Jana 3 gün aşıkça günös keçiriledi. Yani 10 gün günölük 10 kündük günölör keçiriletken da cumaga şuntup жаңа айтқан şartlarından kelse. Vaman masal hassa fakat laga. Biroq cumaga kelip alıp özünçe bir çöptü, je bir mayda taştı karmalap, je duvaldı, je eşikti karmalap oltura turgan bolsa, anda al toora emes iş kılıptır. Cumaga kelgenden keyin meskitke kirip alıp, je mesjiттен sırtta bolsa da çök tushib alıp, kıblаны qarap, hiç kimdi karabay, zikir salıp, bayanды uqып oturuş керек eкен. Eğer şontup paydasız işleri kıla turgan bolsa, bir taşты alıp oynap otursa, je bir çöptü alıp oynap otursa, je birdekeni karmalap oturgan bolsa, al paydasız iş kılıptır. Aga cumanın soğubu yok deydi. Şu cumaga kelgenden şu yarım saat, 1 saat inşallah hiç nekemin işi yok bolup, kudum ile Allah Taala'nın asında oturganday bolup, Allah Taala körüp turganday bolup, tek otursak, inşallah жаңа айтылgan soğukların bardığına biz iyi çıkabız. Qala Resulullah sallam inna hayra yevmin tal'at fihi şemsu yevmal cum'a. Jana ikinci hadiste de şunday ayetipdir Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en bir gün çıkıp atkan günlerin жақшысы бұл cuma günü. Sebebi cuma günü adama tavız jaraldı. Cuma günü Allah Teala adama tavız bir işe kirgizdi. Cuma günü bir işten düşürüldü. Cuma günü kıyamet kayın болады. Kaçan kayın bolsa da şu cuma günü болады kıyamet. Oşol cuma günü de bir vakt var. Oşol vakta momun adam Allah Teala'dan emineni sorasa, dünya sorayı, ahiret sorayı Allah Teala soragan tilegini beret. Oşol vakti tavıp Allah Teala'dan soraş gerek. Oşol vakti her bir alimler arkanday degen, kebirler şu cuma günü asırdan Şamga çeyin bolgan vakti deşken, kebirler şu imam hutba okup atkan vaktagı vakti deşken, şuntup iş kılıp, oşo cuma kelgende üzbey dua kılıp turaverse, oşol vakit tura kelip kalsa, oşol duası sözsüz kabul bolat eken da. Qala Sa'id ibn Musayyab, "Lan ashhadal cum'ata ahabbu ilayya min hajjatit tatawwu'." Sa'id ibn Musayyab aytat. Men cuma namazga kelgendigim nafil haj kılgandan ko'ra joqorroq turat deydi. Mana cuma namazının savobi şunchalı ulu. Misal hazır alhamdulillah hacı umraga ketip atışat elimiz bardığı. Eme şu mümkünçülüğü varlar hacı umraga bar, hacı umra kılıp kelip jatışat. Mümkünçülüğü joktor cuma namazda okusa, şu cuma namaz okukan cuma namazı oşo kiçi hacı menen beraber eken savobu. Cumaga kelgende ıklas menen, Allah'ın razılığı menen, жаңda şartların bardığa köngül burup kelse, inşallah şu cumada 1 saat cuma namaz okukandığı hacı umra kılıp kelgeninden beraberle soğuk alat kemiz inşallah. Ka'bil ahbar li'an aşraba qadahan min narin ahabbu ileyye min an aşraba qadahan min khamr. Ka'bil ahbar aytat. Men bir çını ottu jutup alganym жақшырақ arak içkenden körö deydi. Arak içkenden körö şu bir çını ottu jutup alsam, içim kuyup, tamagım kuyup, ozum kuyup, ölüp kalsam dele arak içkenden körö oşol жақшы deydi. Ne demek arak içkenden körö şu otlu jutup alganym жақшы deydi da. Ve li an aşraba qadahan min khamrin ahabbu ilayya min an atakhallafa anil cum'a. Yine şu bir çını arak içip algandığım жақшырақ cumaga barбай койгондугумдан көрө дейт. Ana cumaga келбей койгондон көрө arak içip algandığım жақшырақ дейт. Demek cumaga келбей коюш arak içkenden da jamanраак экен да. Ошон үчүн cuma günü биздин максадыбыз, ниетибиз, ишибиз эле şu cuma namaz болушу керек экен да. Ve li an atakhallafa anil cum'a ahabbu ilayya min atakhatta riqaban nas. Men cumaga kelbey койгондугум жақшырақ cumaga barıp adamdardı attap ötkönümden körö degen eken. Cumaga kelgenden keyin
adamdardın желкесиден аттап өтүшлүк бул эң бир жаман нерсе экен да. Ошентип адамдары аттап, ыза берип, түртүп өткөндөн көрө келбей эле койгонум жакшыраак деген экен да. Ошондуктан жума намазга келгенде эч бир адамга түртпөй, аттабай, ыза бербей жума намазды халыс эле окуп кетсек, иншалла ошондой соорторго ээ болобуз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمه عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ومن يوم النحر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, bul cuma günü elbette kündörün en bir ulusu, kündörün en mırzası. Allah Teala'nın aslında en bir ulu gün bol hesaplanır. Bul cuma günü kalaverse Allah Teala'nın aslında oroz ayet günden de ulu. Kalaverse kurban ayet günden de ulu bul cuma günü. Ve fihi hams hısalin. Bul cuma gününde 5 kasiyet var. Birincisi, elbette adam atağız cuma günü ceraldı. Adam atağız bir işten cuma günü jerge düşürüldü. Adam atağız şu cuma günü dünyadan kaytış oldu. Jana şu cuma günü bir vakt var. Oşo vakta kim kanday tilek kılsa Allah Teala'dan oşo tilegi kabul bolat. Biroq aram nerseni, günah nerseni tilebese. Jana oşol cuma günü kıyamet kayın bolat. وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا فِي سَمَاءٍ وَلَا فِي أَرْضٍ إِلَّا وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Allah Teala'ga kança jakın perişteler olsa da asmanda o, jerde o kança perişte olsa da şular bardığı cuma günü korkup oturuşat. Mana şu perişteler alar günösü yok, taptaza nur. Oşondoy tazalığı menen cuma günü kıyamet bolup kalabı. Kıyamet bolup kalsa biz Allah Teala'nın aslında kantip cevap berебиз dep korkuşatken. Oşondoy bolgondan keyin biz elhamdülillah inşallah adam balasыбыз, adam balası da günösü жоқ эмес, катасы жоқ эмес, кемчилиги жоқ эмес. Ошондой коркууга biz layıktуураакпыз, biz акыллуураакпыз. Şu cuma günü ошо периштелер сыяктуу эле көбүнчө кыямат күнү ойлоп турганыбыз жакшы экен да. قال فقيه رحمه الله تعالى سمعت أبي قال بلغنا أن صالح المري Fakir rahmetli alaytat. Şu cuma günü bir okuya olgan eken, oşo vakıya jönünde bul jerde жазып ketiliptir. Burada bir Salih-i Mari degen öte bir ulu taza ovliya zat bolgan eken. Bul kişi daim şu cuma gündörü negizi özü ayılda jaşaytken, ayıldan şaharga bargınça alыс eken. Cuma namazı okuş üçün oşo şaharga düşetken ayıldan. Oşonduktan ayılda kuptan da okup alıp ele jolgo kiretken da, jolgo düşetken. Kelip taňaça jol жүрüp, oşo şaharga kelip, cuma meçitiga kelip, bamdatlı cuma namazını okup, anan oşo cuma namazı okulgança oşo meçitte namaz okup, zikir kılıp oturup, cuma namazı okup, kayra çıkıp ketetken ayılına. Şonçoluk alыс bolsa da cumany kaltırбай, daim cumaga barıp juretken. Oşol kişi aytat, Salih-i Mari aytat. Bir gün şuntup kuptan namazını okup alıp, cuma namazı okukan şaharga jönödüm meçitke. Jolda ketip atıp, bir görüsten bar eken, oşo görüstenge kirip, anan tahajjud namazlarımda okup, bir körgö kichine jan başlap es alıp alayın dep jan başlap oturdum. Jan başlap oturup, közüme uyku geldi. Çala uktap ketip, közümde açsam, oşo görüstende her bir görünüşteki adamlar çıkıp, jerin betke çıkıp atışat. Oşol adamlar çıkıp alıp, top bolup, her jerde halka bolup oturuşat. Anan ahırda bir jigit de çıktı dagın, özü жалгыз, üstüde eski kiyimler var eken, alara koşula albay, bölög oturdu deydi. Anan
biraz olturgandan keyin alarga birөө ушундай табак алып келип, табактын üstü dasturxon менен жабылган, ар бир адамга бир табактан бөлүп берди дейт. Алар табактарын алып, анан сүйүнгөн боюнча, кубанган боюнча дагы көргө кирип кетишти дейт. Акырыда анан баягы жигит ага табакта жок, эчтеке жок, ал ыйлап, кайгырып, кам жеп, анан алда акырын басып аларга кошула албай, алардын акырында көргө өзүнүн көрүнө жөнөдү дейт. Salih Mari aytat, anam men oşo balanın artıdan barıp durup tostum. O jigit, sen kimsin? Nime üçün bergi adamlara koşulmadın? Özün жалгыз жүрөsүң? Desem oşol jigit aytты. Bular şu gördögü jatkan adamlar, arvaktar. Bularga ataları var eken, baldarı var eken, agaynileri var eken, joro dostları var eken, dünyada tiri jüretken alar. Oşolar buların arvağına Kur'an okup, hayır sadaka kılıp, namaz okup, şuların arvağına bakşılap atat. Oşonu soğuptoru bularga belek tabak bolup kelip kollarına tiyip atat. Azır oşo beleklerini alıp, soğuptorunu alıp, kaytıp kirip ketişti, görüge deşet. Men bolsa jetimmin, eştekem jok, ata-enem de jok, aka-ökem de jok, tuğanım da jok. Men артымдан доо кыла турганым жок. Ошондуктан мага эч кандай сооп келбеди. Өзүмчө азыр кыжалат болуп, уялып, булардын артынан кирип кетип атам деди. Анан сен кандай сабал бөлгөнсүң деп сурадым дешо жигиттен. Ал жигит айтты. Мен апамды ажыга алып кетип атып, шул жерге келгенимде мен ооруп калып, өлдүм дейт. Apam ana şu görge koşul jeri görüstenge şu görge koyup durup kayra ketti. Kayra ketkenden keyin al apam kuyövgө tiyip, kuyöv menen, dünya menen, tirilikne alek bolup meni esten çıkarıp koydu. Bir dua kıla turganım apam ele alda meni esten çıkarıp koydu. Başka dua kıla turganım jok. Oşonduktan bergi arvaktara koşula albay, özüm жалгыз айlasından olturamın dedi. Salih Mari aytat, андай ola turgan bolsa, sen de şu apаңдын дарегин айтсаң, үйүңөрдүн дарегин айтсаң, men барып апаңга кабар кылайын dedim дейт. Ал жигит şu үйүнүн дарегин айтат. Salih Mari ошо күнү барып анан жума намазга барып, жума намазын окуп, кайтып чыгып анан кийин ошол даректи издеп барып туруп, ошо аялдын үйүн табат. Үйдү таап туруп, такалдаса bir ayal чыкты. Ayal чыккандан кийин, мага уруксат берсеңиz, men үйгө кирип алып сизден bir эки суроолорум бар. Ошону сурайын деп айттым. Мейли кириң деп алып кирди. Киргенимден кийин отурганыбыздан кийин балдарыңыз барбы деп сурасам, балдарым жок деди. Мурда болгонбу десем, мурда bir балам болчу эле, ажыга кетип атып жолдо каза болуп, ошо жолдо bir көргө жашып келгенмин деди. Дегенден кийин анан мен ошо көзүм менен көргөн окуяларды баарын айтып бердим. Ошол сиздин балаңыз экен, сиз ошонун апасы болот экенсиз. Балаңыз ошо башка арбактын арасында өтө бир начар абалда жүрөт экен деп айтып берсем, бая аял өтө ыйлап көз жашы чыгып, кийимдерге чейин суу болду дейт. Акырыдан кийин андай боло турган болсо, мен аял адаммын. Эчкеде чыга албаймын. Kim muhtaç emес, аны да билбеймин. Мен сага кичине тыйын тыпыр кылып берейин, алып барып ошо муктаж адамдарга бөлүп бергин. Ошо баламда ошо эл катары сүйүнүп калсын деп 1000 алтын чыгарып берди дейт. Ана 1000 алтынды алып шаарга түшүп, муктаждары, жетим жесирлерди, муктаж жерлерди табып бөлүштүрүп бердим дейт баарына дейт. Анан кийин жума күнү дагы ошо кадимгидей эле үйдөн жума намазга шаарга жөнөдүм. Жоло келатып кадимгидей эле ошо көрүстөнгө кирип таж намаздарды окуп, ошол bir көргө кичине жан баштап эс алып алайын деп олтурсам, дагы эле ошо кадимги немелери көрдүм, арбактарды көрдүм. Чыгып бардыгы халка болуп отуруп, ар кимиси өзгө тийген согаларыны, белектерин алып кирип кетишти. Баягы жигит да ошолордун арасына кирип кошулуп калган экен халкага. Акырын анан кийин баягы жигит мени көрдү дагы,
халканын ичинен бөлүнүп мен алдыма келип туруп мага ыраазычылыгын, рахматын айтты. Рахмат сизге. Мен сизден аябай ыраазымын. Сиздин ушундай шарапатыңыз менен, сиздин ушундай кызматыңыз менен мана мен да соопко ээ болуп калдым. Белекке ээ болуп калдым. Ушинтип адамдарга кошулуп калдым, халкка кошулуп калдым. Кийим кечегим, жүрүм турушум өзгөрүлдү. Сизге рахмат деп рахматын айтты. Жана биринчиден бүгүн жума күнү экен. Ушу жуманын шарапатыдан, жуманын урматыдан алхамдулилlah мен да ушу элге кошулуп калдым деп аябай сүйүндү. Ана мен айттым: "О жигит, силер көрүнүшүдө жатып, өлүк жатып, дагы эле жуманы билесиңер, Жеримбеттеги жуманы билесиңер" десем, "Ооба, билебиз. Жума күнү бизге деле белги болот. Жума күнү биз деле коркуп отурабыз, кыймат болуп калабы экен" деп ушинтип айтты. Анан биз şu Жеримбеттеги жүргөн адамдарга кызганарыбыз, силер Жеримбеттесиңер, жума намазды окуйсуңар. Бүгүн жума намаз силерге өтө чоң сооп болот, ошондой соопторго ээ болосуңар. Биз болсо жерин астабыз, бизге мүмкүнчүлүк жок. Тирүү жүргөн убагыбызда канчалык сооп кылсак кылдык, жерге түшкөнүбүздөн бери соопторубуз токтогон. Эми силерде мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бизге окшош жерин аса кирип калыштан мурда ошо мүмкүнчүлүк пайдаланып, ушундай жума намазды калтырбай окуп, колуңардан келишинче сооп иштери кылып, ошо сооңар көбөйтүп алгыла деп ошол жигит айтты дейт. Мына алхамдулилlah, азыр бизде мүмкүнчүлүк бар, Жеримбеттебиз, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жума намаз окуйбузбу, кайыр-эсан кылабызбы, нафил намаз окуйбузбу, колдон келишинче жакшы иштерди жасап, соопторду жасап, соопторду көбөйтүп алышыбыз керек. Кийин жерин аса киргенде мүмкүнчүлүк колдон кетет. Кийин Жеримбеттеги тирүүлөргө кызганган менен, өкүнгөн менен башка мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк колубуздан кеткенче иншалла аракет кылып, ушу соопторду топтоп алышка аракет кылайлык. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин ва саламун ала ман иттабал худа. Алла Таала ушул бүгүнгү кылган баян жүрөккө сиңүүчү, пайда келтирүүчү баяндардан болуп, Алла Таала ушу бардыгыбызга инсаф, тавфик берип, жүрөгүбүзгө хидаят берип, таквалуулук берип, ушул дайым жума намазды келип окуп, кылган ибадаттарды Алла Таала даргеде кабыл кылып, ушу ваада кылган соопторду берип, Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн бенделери кошуп жүргөн болсун. Амин. Аллаху акбар.